Ae kanyak nak to mata ibu bene matan re pengalaman macani mat bepa tarutama matape macato ni macindolo macato ni gigoso macato pasigoso goso Hehehe. Salah sirka apa? masalah pas tapi ya anu nai goso si goso lah kayak kalau dia gua salah paham nah deh bos ini salah lanjut Lanjut, Lek. Ae kanyak nak to mata ibu bene matan re pengalaman macani mak bepa macani mak konde macani mak peja macani mak putu pese macato nili pese macani mak doko cangkuning macani mak banda macani mak tumbuk macato palai tumbuk angka garet nangka tempo dia roladores nakan nani cabok selang apa masa rola sai benena lupa mendek ranjangnya rile bok naka sorok narutu palani boco nakarawani ulun na benena nakarawani ulun na benena agam mundik mapa di akarai benena yawa dai mapa di karawasi yarona amate si benena cek dek pilayawa karawasi posina agam mundik mapadi amate si benena cek dek lak damani layawa na karawasi anuna na karawa karawasi anuna weh mana kapo suka mina dapi ero oh suka mina dapi ero na karawasi anuna na karawa Saya lah sedih. poso mo pa na karawasi anuna ajena nakarawa kiri ni bene naladores makna hala dak maliwang amate benena amate ladores again dilailiwang akarai benena lammu mana ada nyawa muliwang idara akarai ladores adam pengengaan di kalau liwang ngidar ede kasih nama nasawi tak apa taliwan ni kabono Lagi rundu. mah tala dores den lagi romosok Perle Rambo. tahu wah kena toro cesar ya serambo di alah puang akan bawa mak tenang Kau pasti yero ajero manero milo lo pasai. oi roh Ya. ya po itu masalah itu pengalaman itu capi ina aja ya sapo apa sangang maka de ini sila surat ku baja na sangari nang kaki nakan nadui Ya. aja lalu kit nang kamareking Ya. apa angka ni kejadian ngarkas Ya. iya ro aji melo lo pasae Ya. melo mak beca Ya. tali 500 apa meja rupiah mina tamparang maka deh pak beca saya tampar lo pasae di Ya. maka deh pak beca tak 2 rupiah ji nas wah maka nasoli dia kata 500 rupiah nas dia nagaga pangojek lagi jadi kami mulai makwa tuh Ya. joka mungkin asal ketulah tamu orang aji kakak mau mulai 500 ya pihak deh na oleh sikut tuh joka kasih aji ya angkat to apa beca aku romon rode galuran nanti natat tuh lu napak mai kan pangojek ak inor newa nasta pak beca saya tampar lo pasain di nasa kalau lo mau je iya aji angka mato 2 sabu kamato sisa 500 Ya.
maka dia ji dia kata 500 nah sangka mato aji angka mato nasa ini narum yang boleh kambo asa enden ya ji enden mendek nama aji napa si wali aji na mendek nasoro peruru di beca na dia agak pusu aji nasa dia pa itu mendek nasa dia pa tu mendek nasang maku memang kota 500 rupiah ji ini si pangatai nasa iku maku ti ambo iya sabu 500 boleh kak ku maku ani sabdinge pusu-pusu aja we berapa sih sabu si 500 dolar kas oh de si angka di pak beca jago dia pakai ngiring angka tu jampi kota maku de me menaring apa jampi materu melu bang ngalo ngiro ji na taruh nasa mana kaji demo ring kalau jampi kan nasa maku memang aja kota sabu 500 jadi maka dia biasa mau kayak apa lo duit mbok iya 2 sabu na sampolai kak terlepas 2 sabu na olawe makanya ini lari na beca letu pasa di sana letu nikoro ipaka mah jadi patah sabu maka dari mana ke patah sabu paka mah jarang anas gaji itu aja nama mula mana satu mula tuh ni 500 mula tuh ni sabu 500 mula tuh ni 2 sabu jumlah negara kena terlepas sih kan me kalau kira na mula mana jadi naruh kada capi baja nasa ngadi aja kemarin ku sapu dia iya motor deh kini motor sapuri pala capak na sapo ya melodi na umera mah ai nalaman ngarkas dega na sesa melodi naga cinta oh nalaman dalam kali tar pengerena maca tuh anak tahu maca tuh kemale melodina lari pagi nah lama anak je dengan sesa negeri orang kalian sih mau sading maca tuh nah lama aja kemale melodina santai akhirnya nggak kesini lama dengan sesa kan Andri anak jalan nih tuh